İnşallah Türkmen'in palvan köp sayısı billah. Havandan bizim millet inşallah Türkmen'de palvan köp. تصویر نام خدا دوستا و اقاربا و یارا و همه هموطنان در کنارش هستن و در روز شادی زورumuzu bu joyda ko'rib o'tdingiz. Nomi xudo geliyorsunuz, yaqindan juvonlarni tashviq etyapsiz. Vaqin iftihorimizsiz. Bayni pahlavonlar Afg'oniston xudton tarafdor kudam yakiz pahlavonlar هستن. یکی از پهلوانان ورزیده که اولین طبق را میبرداره. اول tutun görüşünüzde yıkıldınız mı, yıkıttınız mı? Bundan şu ata babadan gelen miras mana bir Türkmen bir perhenglamanı görüş programları mana jaqam toylarda gözüne tutuluyor. Başka volleybol müsabakaları gözüne tutuluyor. Sonra bir yıl dedi ben bir oyunlar var. Onu hem ol gündüz taraftan ol bernamalar ortağa koyuluyor. Qancha shogirdingiz var? Şagirdim şükür da 70 şagirdim var. Nom xudo 70 shogird. Allah şükür. به نام خداوند بزرگ و توانا سلام و درود خدمت همه شما هموطنان عزیز. امیدوار هستم که جور صحتمند و لباس عافیت را در تن داشته باشید. امیدوار هستم که امشب را به خوبی و خوشی آغاز شده باشید. هموطنان عزیز، امشب ما آمدیم در ولسوالی منگجیک قریه قوچنگو در یکی از محافل خوشی عزیزایمون اسدالله جان. امشب به مناسبت این محفل خصوصی قرار است که بزرگترین مسابقه پهلوانی همچنانی برگزار شود و ما هم آمدیم رسم و رواج و عنعنات و فرهنگ ترکمن‌ها را به تصویر بکشیم. در محفل عزیزمان اسدالله جان قرار است که در این گزارش ویژه‌ای خدمتتان امشب تقدیم می‌کنیم. صحبتی داشته باشیم همراه پهلوان ورزیده و همچنان صحبت‌های بخیر که سپرایز باشه برای مردممون در این داشته باشیم. با ما همراه باشید. و همین لحظه شما شاهد انداختن چوب گردن مبارک ماشاءالله یکشون در گردن ماشاءالله یکشون ابراهیم بلال محمد مجانا اسد الله تعین بولسن مبارک بطوی مالک بولسن امید الله جانا بطوی مالک بولسن امید الله جانا ماشاءالله توی مردم شاهانا محمد امین بلن نورق یگنا اسد الله تعین بولسن مبارک خدایم برib tur günahını خدایم برib tur günahını maalesef oyunu şükür reis mübarek niye toyunu اسد الله تعین بولسن مبارک برقل تابو شرق على خير هموطنان عزیز، ما در کنار شادامات اسدالله جان قرار داریم. امیدوارم که شما هم نگاه میکنین این قدر نفر زیاد است نوبت برامون نمیرسه که به گردن شادامات گل را پرتیم یا بندازیم. ببینید در تصویر نام خدا دوستا و اقاربا و یارا و همه هموطنان در کنارش هستن و در روز شادی در کنارش نشستن و گل خوبی شادی را به گردنش میندازن. در نهایت نوبت بر ما هم رسید و گل را به گردنش بردیم. اسدالله جان تو مبارک باشه. در این شب البته در این روز در این جایگاه بعد از چند مدت با چه مشکلات ها رسیدین شما؟ مشکلات ندارم مسافر کردی هستم دیگه. چند سال مسافر بودین؟ 5 سال مسافر بودین. بعد از 5 سال مسافری برگشتین و به مطل محفل عروسی تان رو امشب ما شاهدش هستیم. امی قلین ترکمنا معمولا چقدر می باشه؟ از خودتان چقدر بود؟ هر گروه شهر رقم هستیم. بله؟ تا 8 لک تا 9 لک 2 لک هستیم. از 8 لک تا 9 لک. و از خودتان چند لک بود؟ 9 لک افغانی. ببینین پیدا کردن 9 لک چقدر سخت است و به خاطر از پیدا کردنش هم باید مجبور است که مسافر شه و مجبور است که بره به ملک مردم و زحمت بکشه و دوباره بر بگرده بعد از خطرات و بعد از این همه مشکلات ها. ولی بازم خوشبختانه امشب ما شاهد محفل عروسی اسدالله جان هستیم که با پرداخت 9 لک افغانی قلین امشب رسیده و به آرزوهایش
Tamam. Tamam. خب هموطنان عزیز همونطور که شما میدانید در همه پهلوانی در همه گرش اولین چانق یا اولین طبق گذاشته شد ورزش 1000 افغانی. ببینید که کدام یکی از پهلوانان میتونه که برداره. ما شاهدش باشیم. عزیز لای تاغن یکی از پهلوانان ورزیده که اولین طبق را میبرداره. ببینیم که در مقابلش کدام یکی از پهلوانان جرأت میکنه برای mana ikkilen chanaga ortada farqi 8 afg'on. و این هم دومین طبق است. ورزش 800 افغانی. این را هم این پهلوان میبرداره. شکر پهلوان روی پهلوان یک نرو است. همچنان دومین طبق با میدان گذاشته شد. قرار است که حالا طبق سوم گذاشته شود در میدان. و در نهایت این هم طبق سوم هست که گذاشته شد. mana ikkinchi chanaga o'rtada 500 afg'on oldi farqi. ورزش 500 افغانی گذاشته شد. mana ikkinchi chanaga palon o'tadi. Almadim. خب هموطنان عزیز ما هنوز در جریان مسابقه پهلوانی هستیم و شما که در تصویر دیدین اولین طبق را آقای عزیزلای تاغان برداشت. mana chanaga o'rtada 300 afg'on در farqi. مقابلش کسی جرأت نکرد که برای در مقابل عزیز تاغان و در اینجا پهلوان السلام علیکم. ارمان عزیز سلام بخیر باشید. تشکر سوال منتر. اولا qizg'inli salomlarimni sizning huzuringizda taqdim etgan omadetdim ki gecani yaxshilik bilan boshlang bo'lsangiz. Shukruda. Men taniyman va ko'proq do'stlar taniyor. Shundan o'zingizni bir ma'rifat etsangiz do'stlar. Mening o'zim Bismillahirrahmanirrahim. Men Edil Palvon Tag'in bilan Qo'qon Mengizlikdan viloyat Jovizjon. Ko'p yaxshi. Tag'in sahib. Bugungi Go'rash uncha ketdi-da. Shunda ham sizning huzuringizni bu joyda ko'rib o'tingiz, nomi Xudo geliyorsunuz, yaqindan juvonlarni tashviq etiyorsunuz. Vaqin iftihorimizsiz va qancha yildan beri o'zingiz Go'rash tutyapsiz shu arsada bari aytib o'tsangiz. Mening o'zim avvallarni aytib bersam avvallarni aytib chiqqandan bilan xatar bo'lib Go'rash tutdik. Bölüme tuttuk, so'ng tabaga bardik. Shukruda mana shunga amal kelib o'tyapsiz. Avval tutan Go'rashingizda yiqildingizmi, yiqitdingizmi? Avval yardım chiqqandan nima bo'ladi? Yatda yo'qmi? Kariminiz sal yaqinroq kelsin. Xo'p, ko'p yaxshi. Undan so'ng düğümlerde nahili bo'ldi yadingizda bo'lsa, aya yiqilan kunlaringiz ham bo'ldimi? Davon yiqilib beran bo'lsan, so'ng bayis bo'lmasa, valla men shu Go'rashni paq qo'yib berjak degan bo'lsangiz, sho'ylardan bir ro'ydat ruh berdimi? Yo'q, o raqamda Go'rashda shukurmanda yiqmaganman, yiqilmaganman, yiqdig'im, yiqildig'im shukur, ayrilishdig'im. Shunga amal kelib o'tyapsiz. Ko'p yaxshi. Nima xotiralaringiz va jalb bir xotirangiz aytib geçseniz bizlara shu Go'rash musobaqasidan. Xotiram billar aytıyoruz, shundan bir inshaalloh merdim tashkil etishlarda. Avvaldan bilan inat bo'ldi. Havo palvonlik. So'ng bunga ko'yishi salabayat shaharlar va palvonlar avval bir yerda uğraştmalı, so'ng viloyat, so'ng g'ayri viloyat, so'ng xorijga ketma bo'lar inshaalloh musobaqalar va qarshi nabrak kelsa bir mudalik kelsa deb billah xahish etiyorsun. Ko'p yaxshi. Inshaalloh bu umidi hammamiz istiyoruz va munamaydi o'zingiz o'zingiz qaysi viloyatlara borib tapdingiz Go'rash musobaqalarida ishtirok etdingiz. İnşallah Go'rash musobaqalarini besta Sad Afg'oniston her yerdan bar ko'rdim. Xorijga gidib ko'rdim, har qaysini gidib ko'rdim inshaalloh. Ko'p yaxshi. Buni hammamiz biliyoruz ki Go'rash musobaqasi Türkmen qavmin arasında vaqin ravaş tapan va buların farhangida bor. Va sizning nazaringizda boshqa qaysi viloyatlarda ko'proq musobaqa pahlavonlik, ya'ni Go'rash barguzar oluyor? Endi barguzar bu Türkmenlikde inşallah Türkmenin palvonu köp sayısı billah. Avvalımızın millet inşallah Türkmen'de palvon köp. So'ng Şıbrağan'dan biliyor musabakan qovra kabil alınıyor. So'ng Musanim onun Qunduzda musabakan qovrağım Qunduzda alınıyor. Ko'p yaxshi. Hava. Qunduzdan uchun katta reyslar şöyle köp. Ko'p yaxshi. Aqchamizda, Mengijigimizda, o'sha Jovizjonda Go'rash bo'lib boriyor. Sizning arziyabingiz bilan. Bizim Go'rashda shukur
Akidamda hile pişrafta bol para görür. 10 novol ya 5 novoldan bari bu taraf ne hile farz misal qancha fiyat tag'yirot kelib Ben milyondan bari maqsad görüş. Pişrafta bol şükür. yaxshi. O'zingizni bu ko'rishga kim tashviq etdi? Şu palvanlar o konular bilen taşıdan çıkıyor. Ya da pastamdan taşıdan düşün ya da kanı. O'zingiz qancha doğan bo'lyapsiz va o doğanlarınız ham palvonmi, ne hili bu bardan ma'lumot bersiz. Benim oğlum şükürde 4 doğum milyon. Benim oğlum Ecin bana Fayzullah, Nurullah, Muhammed Emin diyor biller 4 doğum şükür. Şimdi üçümü tutuyoruz oğlum şimdi 10 yaşında oğlum şayet tuttu inşallah. Ko'p yaxshi. Va qancha shogirdingiz bor? Şagirdim şükür da 70 şagirdim ben. Nomida 70 shogird. Allah şükür. Qancha yildan beri? Şimdi takriben özüm ana oval şagirdim. Son bir 5 yıldan beri endi merdim ustada sablabilir şükür. Haqiqatan. Nima xalıyorsunuz-ki ko'proq shogirdingizga o'g'radi bo'lsangiz ko'rishda. Şu görüşte xahiş ediyorsun ya men kedde marakelere qatnaşsa kedde toylara gelse abrey alıp bildire görüş tutup berse abrey alıp berse dip açık. Bir ustad hemme zady bayt shogirdingizga o'g'ratsangiz. Avval siz shogirda xalıyorsunuz o'g'ratsangiz şu zat nima? Şagirde onu bildiler şagirsin çok mutlu şagir ustadı bu ahiyada bolmalı. Hemmesi o'g'ratadi bulmalı. Ko'proq shogirda axloq o'rgatıyorsunuz, ko'proq yiqib deyib bir zat aytıyorsunuz ya ko'proq boshqa bir texnikler öğretiyorsunuz. Kaysını aytıyorsunuz. Benim burada bu zaman olakma. Ben bu zaman mezunumda bir şerefli olakma. Oğulların ahlak son emel. O koşulsun gerek zahmet gerek buna. Bir palvanın näme bir bayat bolsa, vaqtiki mesela bir palvan bolacak bolsam mening näme bayat bolsa, näme şetsem. Şu da o sıkıntılar olmaz. Şu bağlılıklarda sana akidamı seviyorsun inşallah. Ahlakını dursun. Son koşulsun her kaysından hürkücü adam seviyorsun. Baksa şunu koşup durmasa başka yerlere gitse olmuyor. Çok yaxshi, teşekkür minnettarlik bildiriyoruz sizden bizlere vaqt ayırdınız. Xeyli geçirirsiniz vaqt, gran baha vaqtınızı aldık. Agar yana icazə verseniz 5 dakika gepleşip kalsa hemme dostlar xalıyor ki sizin bilen gepleşsek ve sizin tasvirinizi görüp otursa, sizin sesinizi eşitip otursa ve sizin iftiharlarınızı eşitip görüp otursalar. Teşekkür ederim. Salam olsun. Teşekkür, salamat olun. Tağın sahip Azizi tağına Cevzi Can'da görübamı. Başkur baha. Rakip tapılıyor. Rakip tapılıyor ha. Ve qatrak ya zorrak rakibinizi kim biliyorsunuz? Ay sordum zormusunu köpünde. Balvan bol o görüş hal meydanın içe ben. Hocam geliyor, aksın geliyor, kondudun geliyor. Mariyatın meymene eliyeden geliyor, malumatı yok son. Ava. Taşib bol taqdirdaki görəməsən tabi azıqanmasan malumat bolacaq görüşün. O muhtarlarından dib aytdım, yıqmalarından yıqılarından dib aytdım. Bu Xudoning berişi buda. Yaxshi, ko'p yaxshi. Yana teşekkürler bildirib sizdan. Bu akşam albatta Ama aytib o'tsangiz ki qancha ko'rishda baran olsangiz ki hech muqobil topilmadi bo'lsa. Allah özüm muhtar gördüm. Hatırlam lekin al-motor al-motor basalar yok diyorlar aytmalda. Ben al-motor gördüm. Ko'rishlarda terak dastavlarimiz hamma. Ko'rishlarda o'zbek qo'yilgan, motor basida qo'yilgan, tuya qo'yilgan, kuchu qo'yilgan, hamma qo'yilgan. Hozir motor Lekin ko'rishlarda hammasini olib ko'rdim. ko'rdim şükürler. İnsanlar ki bundan ko'radan ko'proq başka kişilere var bu bahçamızda iftihar yeni ahirde aytacak diyecek peyamınız, sözleriniz, salamınız dostlara bar bolsa eşitiyoruz. Ana teşekkür dostlar. Salamat men tarafdan qo'ng'iroq tashkilotladim inşallah. Teşekkür, sağ olun. همراه عزیز تاغان یکی از پهلوانان ورزیدگی سمت شمال که لحظات پیش همراه داشتیم و همین از مسابقه پهلوانی در این میدان آغاز شده. البته این مسابقه پهلوانی به مناسبت مخصوص اسدالله جان هست و همین از جریان مسابقه پهلوانی از شما تماشا کنید.
تشکر میکنم از شاه نجیب طوفان که در بخش کمره با ما همکاری میکنه. خیلی سپاس ازش. و در اینجا هم شما تماشا میکنید تعدادی از دوستا به خاطر دیدن مسابقه آمدن از نزدیک تماشا میکنن و لحظه جذاب را شما نتونستید ببینید. خب به هر حال میایم به سمت تماشاگران، بینندگانی که از نزدیک مشاهده میکنن صحبتی در نظر داشته باشیم. اجازه است؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ چیال دارین؟ بخیر باشید. اجازه است همینجا باشم؟ چیال دارین؟ بخیر آمدین؟ بخیر باشید. سلامت باشید. یک بار خودتون معرفی از مزار شریف آمدین. خیلی خوش آمدین. داماد چیتون میشه؟ یکی از دوستای نزدیک ما. خیلی خوب است. این محفل را بر شما هم تبریک باد میگم و بازم خیلی خوش آمدید میگم شما را ای که از نزدیک مسابقه را تماشا میکنید در محفل خوشی یکی از دوستان نزدیک تون هستید. چه حسی با خود دارید؟ بسیار احساس خوشی دارم و خیلی خیلی خوب است. خیلی خوب است. آیا شما همیشه در مسابقات پهلوانی اشتراک میکنین؟ از نزدیک میبینین میرین یا تنها همیشه با اومدین؟ چطور؟ گاهی اوقات که فرصت زمینش مساعد شود ورزش ملی است، ورزش فرهنگی است، انشالله زمینش که مساعد شود میده بازدید میکنه. خیلی خوب است. شما علاقمند کدام یکی از ورزش‌های ملی هستین؟ بالخصوص ورزش پهلوانی که ورزش فرهنگی افغانستان است. خیلی خوب است. خیلی خوب است. و خودتان هم پهلوان هستین؟ گاهی اوقات گرش میگیرین؟ نه خیلی پهلوان خود هستم ولی بسیار علاقمندی خاص دارم به ورزش ملی افغانستان. و در بین پهلوانان افغانستان خودتان طرفدار کدام یک از پهلوانان هستین؟ بالخصوص دقیقا نامشان در فکرم نیست ولی علاقمند ورزش ملی افغانستان است، ورزش پهلوانی. تشکر. سلامت باشین. طرفدار کدام یک از پهلوان هستین؟ بالخصوص حمیدالله پهلوان است. حمیدالله پهلوان. از کجا هستن؟ از خوجه دو. خیلی خوب است. حمیدالله پهلوان چی ویژگی‌هایی با خود داره؟ ویژگی همی است که از تشکر. سلامت باشین. گفتنی و از جوانانی را خواهش میکنم که از ورزش پهلوانی و ورزش فرهنگی افغانستان که از استفاده بکنند. تشکر. سلامت باشین. ممنونم. هموطنان عزیز، یک پهلوانمان رقیب خود غلطانده به اصطلاح چپه کرده شما در تصویر میبینین. همه هموطنان تشویقشان میکنن و حمایت مالی میکنن این پهلوان ما را در تصویر میبینیم. Habibullah Karkın taraftan 15 defa kadar geçti. Hayırlı akşamlar Karkın. Beni çok güzel var gide. Ben de tutmadım. خب بیرون طرف هموطنان عزیز، از اطراف میدان چرخید و همه دوستا تشویقشان کردن و تعریفشان کردن، تحسینشان کردن. در لحظه این پهلوان را با خود داریم. سلام علیکم. پهلوان قطلوس معرک و سلام. صورت تانشترویت از آدمستان ایده مولی خود حافظ خانچیلدن بر پهلوان چیلدن باره و قول اخشم اولین بار تو یقت یا خانچیل اجبار یقت یاسم خوب yaxshi shuni shekilli ki bizlar qanchalar avval burada katta do'stlar o'zini tashviq etdilar va tashviq ma'lum etdi hamki bu o'zini yaxshi ko'ryapti. Shu do'stlarga nima diyecek so'zlaring bor? Teşekkür ederiz.
Sağ olun, minnettar, baxir olun. Xo'p, hamvatanon aziz, halo ham bozی albatta pahlavoni jریان داره. همکارمون براتون از جریان مسابقه پهلوانی داشته باشه. از اونجا تصویر شما مشاهده بکنید. این به شکلی جریان می‌خواهیم که باشید خانم قدرمن بیام تشکر قدر محمد مای مغانی. هموطنان عزیز، ما در جای قرار دارم که شما هم میدونید در همه مسابقات پهلوانی همچنین حلقه را تشکیل میدن بزرگان محل بانگل مسئول برگزار کنندگان مسابقه پهلوانی که در اینجا به خاطر تشویق مالی پهلوانان و عزیزانی که در میدان دورش میگیرن از در کنار مسئول برگزار کنندگان مسابقه پهلوانی هست. در ادامه صحبت‌های همراهشان خواهیم داشت تا پایان همراه ما باشین. همین از من خیلی ممنون. السلام علیکم خیریت سلام استاد بخیر با استاد تکلم استاد جان آجرمان برابر از معرفت دوستان دوستان به نام ما مسئول قوم موسیقی‌لرمون teşekkür minnettarlik bildiriyoruz sizler. Baydo'sanız ki o'zingiz qaysi baxshda mas'uliyatingiz bor? Mana shu yerdan shu to'y barada shu davralar qatnashchilarda shu bizlar bir o'zlarimiz nima deb bir ko'rish deb bir Turkmen qadimiy dasturlaridan shuni boshlab shu bir ketgan bir ulaqan Allohning ne'mati bo'ldi bular. Shuning bilan masruf bo'lib shu hamisha yashamoq Allohning. Ko'p yaxshi. O'zingiz aytib o'tsangiz Turkmen ko'rishning borasida bir azroq ma'lumot bersangiz. Turkmen qadimdan kelgan bir o'zlarining bir dastur qadimiy ata-bobolardan qolgan bizlarning dasturlarimiz. Shunga binoan izini yitirman bizlar ham shunday izlab o'tamiz. O'zingizning arziyabingiz yüzünden pahlavonlar, juvallar nahil bu varzishi aloqamandlik bormi yo'qmi nahil? İnşallah çok barha taraqqiy edib o'sib boryorlar. O'ntadan ziyoda bo'lib tanigim meni barha ro'sh etyorlar. Ko'p yaxshi. Bir qanchalar pahlavonlarning adini ham bizlar aytib o'tsangiz mashhurroq va ma'rufroq. Mashhur palvonlarni Abdulaziz palvon diyor, Gulbeddin palvon diyor, yine Abdushukur palvon diyor. Şu şekilde nami palvonlarımız var. Yine hem gelmedikleri hem var her vatan her joylarda. Yani gelinler hem bir miqdar mana ortalarda hem görüşüp diyorlar. Görüşünüz yana. Ko'p yaxshi. Va bu görüşte qaysi pahlavonlar gelen bu akşam? Bu akşam Abdulaziz palvon gelen, Abdushukur palvon gelen. Ketterak nami palvonlarımız yine maydalardan ham var. Mana ortada gelip yörenler öyle görüp otursunlar. Ko'p yaxshi. Bu görüşte avval chanaqlar, durum sevim chanaqlara nima joylar maddi nazar olib ulardan hech qancha ko'tachi qaytib o'tsangiz. Avval bu barada mesela bir avval çanaklarda xeylana bir 2000, 2000 şunyanak 1500 bir ming şöyle tanigim bir darguzar bo'lib o'tdi. Ko'p yaxshi. Ma'mulan boshqa görüşlerde avval chanaqlara nima qo'yilyor görüş musobaqalarında? Ayni ol bir iqtisodiy bir tegishli bo'lib tanigim shunyanak deb olib o'tib yuryorlar. Ko'p yaxshi. Turkmenlerin to'yi bo'lsa, birantasi görüş etmiyor ham, bami hamma turkmenlar to'yda hatman görüş beriyorlarmi nahil? Görüş beriyor, ko'praklar görüş beriyorlar. Yüzde bir 70-80% görüş boluyor. Ko'p yaxshi. Teşekkürlik bildiriyoruz sizden va o'zingizdan pahlavonlarni nahili tashviq ediyorsunuz va boshqa pahlavonlarga nahili joyzalar veriyorsunuz, narxini himoya ediyorsunuz. Bizler inşallah ayında hem toylara gelip katlaşıp gelip görüşüp bizlerin hareketlerini kızdırıp vermeklerini arzu ediyoruz. İnşallah da bundan hem bizlere Allah nasip etse yaxşı joydalar bersek deb arzu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Peygamberimiz aytacak diyecek salamlarınız bağlı Hoş geldiniz hem mehmanlar, palvanlar, bizlerin toylarımızı kutlap geldiniz hanangda teşekkür خب هموطنان عزیز، ما همین لحظه در کنار شخص قرار دارم که شما با اسم و چهرهش آشنایی دارین. شاعر خوش صدا، شاعر با استعداد و گردانندگی که صدای رسا و پنجره طلایی را با خود داره. اسلم قورچنگو را امروز با خود داریم و سخنان ایشان را هم امروز در رابطه با برگزاری مسابقات پهلوانی میشنویم. السلام علیکم اسلام آقا هرم. سلام هستید؟ الله خیر و امنید. Qurbanlardan özünü və qalibiyyətim
bizlere radyo derman sapasından dağıdan o karşıdan tomoş etýän aziziň barına salamlam, ihtiramlatlam takdim etýän. Teşekkür minnettarlyk bildiriyoruz ki bizlere wagt aýyrdyňyz we bul gece toýdadam siziň huzuruňuzy görüp hiç hoş boldum we özüňizi hemme dostlar tanýýar şondan bir marifet etseniz. Teşekkürler bizlere mana bugün bilen hoşluğumuza gelip ildaşlarymyza görkezmek üçin geldiňiz. Sizlere örer minnettarlyk bildiriyoruz. Men özüm tanıştırıp geçsem Muhammed Eslem bolýan takallus Gorçaň Eslem Gorçaň. Hatman ki qariýa Gorçaňdan bolýarsyňız. Balya man şu qaryaň özünden bolýar. Köp ýaxşy. Bul qaryada näme zatlar bar? Bu qaryada elhamdülillah man şu hadimden şu ata babadan gelýän miras mana bir türkmen bir perheng we mana göreş programlar mana jaqam toýlarda gözeňine tutulýar. Başga walibal musabakalar gözeňine tutulýar. Soňam bir ýal kökdi diýen bir oýnlar bar. Onu hem ol gündüz tarapdan ol bernamalar ortağa goýulýar. Onu hem inşallah bakayır yeni bir toylamızda onu hem inşallah ildeşlemede bir görkezip inşallah siz bilen bir o barada bir güzar inşallah taýýarlyk edip ildeşlerimiz üçin inşallah. Teşekkür minnettarlyk bildiriyorum sizden. Bale dostlar hamu türkü şuma şunedin derin qarya hamçunon ne tanha derin qarya balki در بین تمام اقوام ترکمن‌ها همچین بازی‌هایی که گفتن تارکشی و همچون پهلوانی که شما امشب شاهدش بودین و همچون یک بازی که یک یالق میگن به نظرم در همون نوع که خیمچه یا چوب وصل میشه و جوانا باید با اصطلاح میگن با بوق زدن یا با بلند رفتن باید او را بگیره. همچون بازی‌های برگزار میشه و انشالله در برنامه بعدی که در قریه جات آمدیم حتما اونا را به تصویر میکشیم. همین لحظه سخنان آقای اسلم قورچنگ را می داشته باشیم در رابطه با مسابقات پهلوانی. بلخشم بول گورش نهیل بولب شو لحظه چه اتبو بردای دوستانız. Elhamdülillah mana şükür köp ýaxşy geçdi mana Sete uluswaly meňerjiň öz qarajatlaryndan mana palwanlar jem bolantylar onu hem mana siz özüňiz hem inşallah bir video taýýarlaýdyňyz onu hem inşallah mana ildeşlerimiz görer. Ýaxşy bir göreş bolupdy elhamdülillah. Toýam bul toý kim diýseňizler Recep Kassab aganyň ogly bolýar. Esedil ajanyň toýunda mana şu göreş musabakasy berguzar bolupdy. Çok ýaxşy. Ýene hem bir Esedil ajana tebrik we tahniyet arz bolsun diýen we islamagy özüňizden aýdyp ötseňiz ki haýsy bagşlarda faaliýet etýärsiňiz hem özüňiz tajaýy kemen bilýän tanýan hem suhanran nataq we hem de baýsydat şairlerimizden bala we özüňiziň we haýsy bagşlarda diýen hunerleriňiz bar. Teşekkürler. Köp ýaxşy sorak etdiňiz. Elhamdülillah şükür mana şu ildaşlarymyzyň gowumlaryň toýlaryna gatnaşýar. Mana şonda netaqlyk edip bernamalar alyp gitýärys. Hawa soňam mana Akçada, şäher Akçada uluswaly Akça merkeziň özünde bir dukanymyz bar. Mundana bir tir purşy dukanymyz bar. Muňa hem barýos. Soňam men 5 ýyl mälimçiligem etdim. Hawa 5 ýyl mälimçiligem etdim. Hawa tawan kudret şu gowumyň hyzmatynda öde. Köp ýaxşy, köp ýaxşy. Wala bir mazagam etkeşdim lekin hem pullara siz jemliýäkeniňiz lekin hem nataq hem şair hem dukandar hem malum wagyn iftihar etýär siz ýa-ni jowanlara ki akşamyzda jozu janymyzda merdimleriň halkyň hyzmatynda bar we umid etýän ki hemme jawanlaryny şöyle edermen zahmetkeş bolup ýerýse we aýtdyňyz ki şairem men öz şiirleriňizden ýazan şiirleriňizden bul bernamadadan bul gepleşigimizden eşdi galýoz özüňizden. Teşekkürler. Men gaýdy bu işler etýän diňe bir öz nefsim üçin edemýok ýa-ki tamrat başga neme edemýok. Tawandyň özü bir insana ki bir zehin berýär, bir istidat berýär. Hawa baýat ki şonu insan bir ýerine ýetirmesi lazım. Daqiqan dogry Hawa aýtdyňyz. menim fikir etmiyorum ki özüm ya men işimi yerine getiriyordur, anırtını yetiyorum deyip kemçiligim var. Şonda hem tavan kudret çıtıraşıp uğrunda şonu etkin Men işimiz mazeret dilen eger menin sawalym size azurdadan olsa yana mazeret dilen megen bir mazak edip aldım. Mazakam memleketindeki bolýar. Bäli, köp ýaxşy. Islam aga siziň ýazan şiirleriňizden eger wagt we jaýga munasyp bolsa eşdi galsa. Teşekkürler. Mana bir watan barasında inşallah mana ildaşlarymyza okyp eşdirelim. Ey aziz watanym Afganistanım, ey aziz watanym Afganistanım, sende dostu kadırdanım bar meniň, sen meniň gülşenim, bagy bustanım, sen uğrunda pida janım bar meniň, sen meniň gülşenim, bagy bustanım, sen uğrunda pida janım bar meniň. Baldan süýüji derýalaryň näheriň, baldan süýüji derýalaryň näheriň, jana hoş ýakymly sabah säheriň,
bar tarihi kadim şehrin Kabulu Balhu Cevdi canım bar menin. Bar tarihi kadim şehrin Kabulu Balhu Cevdi canım bar menin. Alma enar üzüm bağı güllerin, alma enar üzüm bağı güllerin, otlu sule cengellerin köllerin, totiyadır biyabanın çöllerin, hazinalı madeni kanım bar menin. Totiyadır biyabanın çöllerin, hazinalı madeni kanım bar menin. Bahar ayı çöle seyrana çıksam, bahar ayı çöle seyrana çıksam, gülü gülzara döner her yana baksam, ta ölünçem senin hizmetin etsem, köngülüm içre kan armanım bar menin. Ta ölünçem senin hizmetin etsem, köngülüm içre kan armanım bar menin. Teşekkürler unus verip dinlediğiniz için. Her birinizden minnettarlyk bildiriyorum. Salamat olun, minnettarlyk bildiriyoruz özlerim. Aslam ağa aytıyorsanız ki özünüz qaysı mahtowalarda şiir yazıyorsunuz? Men Türkmen hakkında şu vatan barada, man şu ene barada, şu baralarda men köplek yazıyorum şiirlerim şu baralarda. Köp yaxşı qysgacha ko'tarja aytıyorsanız ki näme baýys boldy özüňiz şairlige ruh getirseniz we şiir yazsanız? Men köp ýaşy sorak etdiňiz. Men şu ine mutakhyry dost ýaşy görýär. Hemme de men ýaşy görýär. Emma men has ine janymy behterin ýaşy görýärdim. Iň awwal ýazan şiirim bir ine baradan te şu sebäp bolup gitdi. Onu soň şakam bir kısa ustadlara görkezdim. Bular hyly men teşwik etdiler. Hyly teşwik etdiler. Şu ustadlaryň teşwiki bilen soň şiir ýazmamy sebäp bolup gitdiler. Köp yaxşı. Aýa ene janyňyz ýaşýarlarmy? Hawa elhamdülillah şükür hazır mana ejejarymyz bilen mana bile hayat geçirip ýörler. Köp yaxşı. İnşallah ki gelecekde de siziň bilen bir wije bernama, wije gepleşik alaz we şu hazır hem qysgacha siziň bilen gepleşik aldyk we aýtjak diýjek sözleriniz dostlarlara baý bolsa şu hazır eşitiyor sizden. Teşekkürler. Bizlere wagt berdiňiz. Sizden öğrenme minnettarlyk bildiriyoruz. Haw hata eger bizlerden bolanmasa radio derman sapatyn gör tomoş etýänlerden uzun talap etmelerini teşekkür sağ olun. هموطنان عزیز این بود گزارشی که خدمتتان تقدیم کردیم از عروسی اسدالله جان و از قریه قورچنگوی ولسوالی منگجیک. این همه را شما در تصویر نگاه کردین فرهنگ و عنعنات مردم یا اقوام ترکمن را. حالا هم رسیدیم در پایان گزارش خود. بازم سپاسگزار همه شما هستم از اینکه تا اینجای گزارش با ما همراه بودین و ما لحظات پیش متوجه ازی شدم که یک کم ذره در مایک ما مشکلات ایجاد شده. با این بابت هم از تک تک تان معذرت می‌خوایم ولی انشالله که در برنامه آینده مشکل را حل می‌کنیم و انشالله که به طور بهتر در خدمت شما میباشیم. تا گزارش بعدی که باز هم در خدمتتان قرار میگیرم تک تک تان رو به خداوند پاک یکتا میسپارم. شب خوشی داشته باشین، روز خوشی و اوقات خوشی داشته باشین. خدا نگهدارتون.